Tuğanlar 2025 yıl 16 oktyabr kunga 4 kun Navestin tugundagi obzorlarimizni boshladik. Bu ikinci bölük tuğanlar. Birinci bölümümüz Matizlerden bo'ldi. Mana ko'rsangizlar bo'ladi. Kia haydovchilari Adyon 1 deydi. 2019 yil chiqarilgan Sena 650 ming so'm deydi. Telefon nomerlari. Tuğanlar. Baştan sırtqa aldı. Negizi bularda ko'rsatishimda kommentar berishinglarga keragi yo'q. Nega deganda bular yangi mashinalar. Tuğanlar keçeki bazar şu yerde 5-6 oturçular turdular. Bu satılıptır. Bugünkü bazar bahası 13.800 AQSh doları deydi tuğanlar. Keçeki bazar 5-6 sattım deydi. Сұрадық, елдер алып атат дейді, мингендер бар дейді, өзім деле минем дейді, сатқан есі. Жақсы машина да отсат. Ну, конечно, жаңы машина жақсы болады. Так. 680 мing сом дейді, туғандар. Телефон номерлері. Сыртқа алалы. Чанган 2005 1.5 turbo 2005 değil de 2025 geçereste tuğanlar 2025 1.5 turbo 2025 yıldın dağı 10. ay eken tuğanlar bağısı 13.800 dolardaydı. Aka telefon nomerdaydı koy 755 58 18 38 ha. Eğer sizge çalıp kalsa dağı болады, eğer bu satılıp geçse başka dağı var. Так что, akaga çalıp байланысаңыздар болады туғандар. (2018) EK2 dizel болуш керек, EK2 автомат. Telefon номерлери де болады туғандар. Santa Fe ile. Так, Lexus 2008 3.5 Adyon'da deydi tuğanlar. Цвет sonun gene tuğanları. Şangan Express Plus deydi. 2025 deydi. Telefon nomerleri 559 62 35 62. Ötketmeyin bak ha. O hibrit oxşaydı, hibrit oxşaydı. Hibritmiz. Janagıda qo'ylar. Tuğanlar sürdogonumdan tilimde aylanmaydı. Söyley turgan sözümü dele söyley almaydan tuğanlar. Düşünüp koyasızlar. Elektromobil dep tuğanlar. Так, 2019 deydi, elektro deydi, 13.800 AQSh doları deydi, 559, 10, 50, 85 deydi. Aka, maşina sizden emas mi? Zapas kod qancha bulardı? 450 zapas kod deydi tuğanlar. Bunday Sonata, Probek 680 ming deydi. 2018 gaz, свежий перегон deydi. Bağısı 11.600 AQSh dolar ekan. Mercedes-Benz S-Class polpavli. Родной kraska deydi. 2003 yılki. 11.000 AQSh doları. Telefon nomerleri 554 08 80 80 nomeri. Daha bir nomeri olsa 559 24 58 78 deydi. Родной kraska ekan. Объемы 3.7 ekan tuğanlar. Sırt havalı. Ko'rsangizlar bo'ladi. Avante bile, avante ekan tuğanlar. Biz de уже o'syapmiz, o'nyapmiz, уже bilyapmiz tuğanlar. Başlanı neyse, komentar berishim kerak yo'q. 2023 deydi. Расходы 5-6 litr deydi. 14.500 AQSh doları. Telefon nomerleri olsa 558 10 96 97 номер.
Eşe alıptır. Basını soray almadık. Kimge kızık bolsa mümkün nomerlerge çalıp alışverişsizdir. 2023 объем двигателя 1.5 deydi. Benzin 22.000 AQSh dollары deydi. Probek 18.900 bolpa. İki tuğanda. Oşo nomerlerge çalıp байланышсаңыздар болот. Aşağı sırtka var. Jeta alır. İçine girip bolup kapını tuğanlar. Su çıkıp başladı. Так, эти семмесли 2020 deydi. Bası жазылып тұрғандар. Егер басы қызық болып тұрған болса, салып сұрап көрсеңіздер болады. Тұрғандар 2 дизель deydi. 2022 21.000 AQSh dolları deydi. Telefon номерлері көрінді ұқсайды. Карнивалдардың жаңылары екен. Драйв, қандай драйв дейді? Эко драйв болып қалады. Шындале. Экодона динамик deydi. Туғандар Саренто. 2 дизель 2017 16.000 AQSh dolları deydi. Qırğız bazar kanalı. Telefon nomerleri. Daha bir Karnival 2 dizel deydi. 2019 18.000 AQSh dolları deydi tuğanlar. Demek ki telefon nomerlerge çalıp байланышсаңыздар болот. Acaba bunun akşası kaça? 13.5'da da жылы 25. 13.500 deydi. Нар жақтағылар 13.800 deydi. Конечно, саудалашу жолдары болот. Çıqqanları sanata. Kia K5. Nomerlerge çalıp байланышсаңыздар болот. Qapqara olgan suretте sırt avaldары. Kamera 70. Hemen kullanmalarını çalıp байланышсаңыздар болот. 2.5 deydi. Benzin. Sırt avaldары. Kia Carnival deydi. 2020'дағы 12 ay ekan. 3.5 benzin plus gaz deydi. 185.000 probek deydi. Avtomat. Состояниясы өтө жакшы дейт. Тугандар Кореяда коюлган дейт газ. Бул деле жаңы окшойт. Бул кайсы маркасы болуп калды ошондо? 14.000 AQSh dolları deyт. Бул чаңган бул эмне бул? JS deyt. İki tuğanlar böyle çarahı. Bu böyle JS5 Plus. Bu kişiler aldılar böyle çok olup gene. Tuğanlar. Bu Plus'u bu cenaka ile gene. Sonunda Pro Max Pro'su gene. Bilgenler olsa kameralarga жазып başlar tuğanlar. Bunun bahsi жазылып, bunun da bahsi жазылып. Негизи көбү баасы жазылгандар сатылган болушу деле мүмкүн. Так. 1.6 турбо бензин дейт. 2019-жылы чыгарылган. Телефон номери 555 00 85 50 дейт. Kia K5.
2018 2 benzin deydi tuğanlar. Байланış номерлері 555 00 85 50 номеріне шалып. Не такси дейді. Ака, ақшасы қанша міне? 13.800 ақш доллары дейді туғандар. Daha bir K8 mi bu? Kaçam ne tuğanlar? Arkadaşlar 2018 3.5 benzin deydi. 16.500 ақш доллары. Telefondan aldım. Şimdi adamlar otururken tartmadık. Sırt kavalları, жаңы машиналардың sırt kavalları. Конечно, çalıp sırap көресіңер. Қаяғы ұрылған, қаяғы чиілген, қаяғы крашеный деталдары бар. Daha bir karnival tuğanda kişine kolu kaldırıp gitti. 2018 2.2 dizel deydi. Suezi Paragon deydi. 15.500 ақш доллары deydi. Telefon номерлері. Kia K-Tet. Бұл машинаны жақсы білемін мен. Неге дегенде өзім біле қызығамын сол машинаға. 2021 deydi. Ақшасы қызық болса телефон номерге, ошол телефон номерге чалып десеңіздер болады. Flagman da öyle. Bakayım. 2005 3.5 deydi. Rasmut 12-15 saslıktır. Kullandım. Probek 780 bin. Telefon номерлерді. Tabii telefon номерлерге çalıp қызықты болған нәрселер, өзіңіздерге керекті қызықты болған нәрселерді çalып сұрасаңыздар болады. Машинаның бағасын, қаншаға берешін, деген болсын. Саран туғандар. Kia Sorento deydi. Tuğanlar 2017 2 dizel deydi. Расход 8'ten 10 deydi. Bası 15.200 ақш доллары deydi. Көмек телефон номерлерге çalıp сұрасаңыздар болады туғандар. Kia Sportage 2018 09 deydi. 9 ay ekan da sonda. Koreya deydi. 2 benzin deydi. Расход 8-9. Telefon номерлері 553 53 52 15. Так, WhatsApp'ta жазбай тұр туғандар. 773 00 05 02 телефон. Ошол WhatsApp екен туғандар. 12.500 ақш доллары дейді. Телефон номерлерге çalып, байланышып, көрүшүп, сүйлөшүп, эгер алам десеңиздер, конечно, номери керек болот. Кыргыз базар каналына. Ee, 2020 deydi, gördüler. Mümkün номерлерге çalıp байланысыңыздар болады. Машинаның конечно соның. Үйлендіріңіз бәке, үйленіп біткен мі? Kia Sportage туғандар. 14.900 ақш доллары дейді. Туғандар, мен ұшылға ділі қызық болатын туғандар. Егер мингендер болса, комменттерге жазып қойыңыздар, бұның дизелі или бензини. Дизелдерін көріп атам, дизелдері деле біздің ескі машиналарға ұқсап қарқұр деп жүріші жоқ. Соның тегіс жүріп аттылар деле. Motorumuzda esprip? Bizde avurdu. Özbekistan suygan maşinlerden biri. Қағазын бір топай тұтылғандар. Так, навесін түбіт тоқсет болғандар. Азыр бұл жақты тақтағыз. Жақты ағалаш. Жазы бар екен, фиті бар екен.